Так, бихеха болланы үйеләгәри, оны наука комиссиясы атын комментариядагы тахсыбыта бәгәһәңе илдар ханукаһагар. Ол күрдүк бихеха дистанционный үйеләк тәһин хүлбалта школага ыгымын 30 күнүгәрдиле болуга, халганыга. Ол күрдүк бихеха 6 күнүгәр бәйт спиднеме приказ тахсыбыта олонна бихеха рекомендация быһыта начальный класстар ыгымын хүлбе 5 күнүгәрдиле үйеләк календарның графигын тимектүк тахтар. Бәхис ахсыз 10 классы олары бихеха ыгымын хүлбе 9 чыгатыгәрле учебный график бителек тахтар календарные. Оннан тон 9-15 классы оларга бихехаттан быелгы итоговой аттестация ити федеральное министерство суруга келләгәнә бихонна ологораммыт бу үйеләгәнне тимектүк бит. Дежурная группалар этер боллакты бихәмияти бу комментарийга келен турар. Дежурная группа әлбәттә каден ол күрдүк бихиги бу трудно доступный нехлектерге олата малыкайга сардаңа базатыгар 2 группа нарияр боллубут. Бихи малжарга ариябыт, өңөлжа ариябыт, чукарга ариябыт. Оннан тон бу НЮРБА коратыгар болланы бихихати дежурная группалары бестеден олар тахыджабыт. Ол күрдүк бихиха хасыңыттан Аленушка группага Аленушка дирцадыгар үз дежурная группа арылыга. Онтон эти формальностьтары медосмотры аханнар онта дисчигладдан бихик дирцадка хылыга 2 группа. Отоголор бу актив дежурная группа ардылда демонда школа олар барларга мен тугунан медосмотрдах тохтах барлар да бетер кайдах уллар дигән. Ота дежурная группа ати бихих Аленушка боллагана урут хыджыбы доллар келехтере. Олин ханга огонул баппыт. Онан тан өстөтөгүл халын табын дежурная группа ден мына олатан бу экстренная служба лиги жандар непрерывный үләне тух повышенной готовность көллир специалисттар олар хыджаллар ден. Онтан ди Антоновкага бихигеттон ити медучреждениен катары капсетеммит бихигити бәйлерин олар хыджактара. Эби. Онан манна этехпин багарабын бу бихиги труднодоступный нехлектерге олата ити хетте нехлек бихиха бар. Олонна болланы 9-11 классы оларгар олох били пробеллах, оннан тон индивидуальная консультация надалах оларго, олох спехегенен, оннан тон то регламент тутухан туран самоизоляция, масочный режим, дезинфекция тутухан турамыт биги эбеткенне бу труднодоступный нехлектерге очный консультация көңүллүк такпит. Отон бир келеме экзаменге туамы бириннер. Ота бир келем экзаменге боллаганын тон бихеха бу битехек данныйынан боллаганы 5 аксыз күнүттен ден. Олоннон тон бу режимы тутухан тураммыт бихиги колобур эрде боллагана ППИга аудиторияга бир класска олаты. Хүббе 5 оголорор боллаганы хибилигин 10 аксаңылык кычан беректак оларды болны бихеха эби тух өттен организационный өттен расход пягата болар. Ол күрдүк бихи улуспутыгар эби 11 класс арылыын нада. Олаты боллаганы тон рассадканы мейти социальный дистанцияны тухан, онна дезинфекцияны тутухан, олаты организатордар дополнительно надо болалар, он общественный наблюдательлер. Онтон пока бихигеттон раз варианга бартер белеммит, бәбит үйерек миссиясыны кытары күнай капсеталары бут, ВКС, хвяхинен, онон боланы улари каледаны бихиги раз уже нахиленияман форматнан тахсых бут.